Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inte subjektum di itu biar bisa pinter dia makapaghaji na sa ido. So ina dali magajin biar pinter ka magajin kita bina aduk pinter mian te sistema hina nutan. Kedotan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala in hajin asat hati wa TV. Hati wa TV dengan pinter ina rukina asal dabu amban sara Allah subhanahu wa ta'ala rukun. Bang tinggal manusia megduse. Bang tehinang na di TV pinte tedo de palay. Sumagwa bisan rukun mian ni asrat ne. Manusia mekeges, manusia gasaki, manusia Islam balik sabi ni. So bang puas ang banyan, nagano pinte gayron sikit. Gaya kita mencari televisi maka bang gara sinte, atau bang kita saki, atau bang kita balik, atau bang kita tinan Islam sabi. Sebagai ko yung kadiman han sabi pag niya alay sa amin, kung pato sikite, pinapardo atuan sikite may magajin. May magajin. Walillahi ala nasi hajjul bayti wa lisata ilay sabila. Sumagawa sa bagay sa taso ay makiano. Yes, siga gay. Ubus, niyan lain itinan darin tim serati bi so pigi po pinte magitay pinte ron waktu ano na sa pinte niya pinte pemurante bisrahi. Niyan lain kita menghaji. Us dembu amban may kapanyapan bisrate bi niyan kapan bang manusia menghaji. Ini lesa rapat. Dan bisrate magtapkem kasi pinte hinang kelin hajat. Lesi yawm ini si yawm menulay si yawm rapat lay. Dembu ini asal pinakahadyan ang bangkemon medya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mian warabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Ini Presiden Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah Tuhan pinne kemon iya magpapanjarihin. Ubus kemon ina pinapanjari wene niya pinene wene. Niya gasa isali kemon mian darajat nen, duga sa isali kemon hap nen, duga sa isali kemon bangdalan mian hargaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nubus ampan bulan niya pinene Allah subhanahu wa ta'ala bagas pinapanjari wa ina bulan sempuk dua bulan niya dan buah amban pinene wa ina sempuk dua buah bian pinakahap na bulan yene bulan Ramadan. Nubus amban elleo niya pinakahap wa ina niyan pinene yene elleo lay mian yene ello pitumbenginin niya ene ello Jumaat ko ini amban kewan elleo. Ubus si bulan ang bangkemon hap bulan pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Ubus lesi bulan Ramadan niya apelay pinakap amban talumpu elaw biyan. Niya apelay pinakap amban talumpu elaw biyan. Yene pinne asul awakhir yene si Ramadan. Nausay pinakahap. Nawala maya pinisara wede si asul awakhir si bulan Ramadan. Duk si awal awakhir si Dhul Hijjah bangsin na sinhap na sinin. Ubus megge bida bisara ulama na sinin. Yene dembua siya mamay kaulaman pinakahap ni amban kemon elleo. Yene yene sempu bangi hinapusan bulan Ramadan. Dembua sa amban siya pinakahap ang bangkeman elaw hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala yene ko ito tilinin ang awal Zulhaj taman yung Arafah ubus kene seruk saksi ini duk sahib ne ubus masige binentel sali kemon masige binentel wa de gania etinen mian megbidanen so pegbidan den si elaw duk si sangim Bang binisarapin niya si awakhir Ramadan manunjuk si sangim mahapin. Pagilai yan pindi Lailatul Qadarin. Duman si Elleo binisara si Elleo.
Coba binisara si Ellew pinakahap ang banyene dan bahagi bata sampai ini bulan Ramadan bulan ini sampai ini yung Arabat lay ini pinaghap sa Allah subhanahu wa ta'ala ini bulan ini ayene Ellew ini pagka binisara Ellew pag-antag dumen penia si sangem ini Ellew Arapatis mewa penia si Ellew ubus Lailatul Qadar ni sab dumen penia si Ellew mewa penia si sangem nangkan sali-sali ini pagbitaan besar na wala rin nansinin sali-sali hap ni Allah subhanahu wa ta'ala pinakahap ni amban bulan simpuk dan buah bulan so si sangem ini sangem Lailatul Qadar ini si Ramadan Kung pinakahap ni si amban simpuk dan buah bulan si Ellew ini simpuk bahagi ini bulan Zulhaj amban taknaan din sampai si ini bulan Asim sampai si ini hukup si Arapat ini sampai ini ubus niya pe tinaji ko kay pemensi ano magpeliw kasi sa amin nagpita-pita pe bisan pala ini Lailatul Qadar ini aga Lailatul Qadar pero Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini Quran lay pinaturun wa ikan pinatek wa kami Quran talong pujus Quran amban yana lawhil mahfuz Baitul Izzah ni ada buah atin lai di atas seperti ini si ulumul Quran maisturinin pian Quran kita lumpu juz Quranian si sangem Lailatul Qadar pemetekkan Tuhan Yehin dan sangem do amban lawhil mahfuz bisa Baitul Izzah lupa ada tak langit wallahu alam mengantag so besar Baitul Izzah ubus Baitul Izzamian pinatekka wa sisipil pitu pusi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quranin dalam 20 tahun tegalanan iyan niya pinne niya nuzul Quran munajjaman wa nuzul Quran mufarraqa dua tahun nubus tebisara pinne inna anzalnahu fi Lailatul Qadar yetak pinetek ka Quranin wallahu subhanahu wa ta'ala sa Lailatul Qadar yetek petek ka amman lawil mapus pi sa Baitul Izzah iyan bisara pa na sidin dumen kalumpu kalumpu tahun le amban Baitul Izzah bino si pipu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitu si niyan Lailatul Qadar gay iyan Lailatul Qadarin yetak na pinetek ka tek ka pinalawa Quranin amban ne pipu si yan Baitul Izzah Nag binawa na posibil, yan ay minteb deru ay kitalumpu Quranian, kitalumpu Diyos Quranian, singem eno yan. Nangkan si singemian, pero Allah subhanahu wa ta'ala, si sangem bang pinete, niyan serute, waktu paturong Quranin, yan ay Quranian, hape ang balin manusia bang niya alay may kipag-ibadat sa oras miyan, hape ang ban may kipag-ibadat, 82 tahun. Nagkanin khairum albisarin. Hatin hape aman nakikibarat kyaw dengibu bulan. Nubus dengibu bulanin inano may kaulamanin siya may matematik si basa si Fox de hatin 82 tahun 4 bulan tigilan. Idingi bulan binulan ni. Nubus antag lai pene dasasat do mag-ibadat. Dasat do mag-ibadat lesis ng Lailatul Qadar mian. Nangkan sebelum Ramadan bangnya dapat bang tewut tibi asal datat dan wan tibi ini bulan ni. Gali si kemon sem enule Lailatul Qadar ga. Galai lesi si sepupu yang batali galai kemon. Sumegua basta lai penia ga penia amban awal Ramadan sumegua penia lai si amban pregnaden amban namba asam ini 26 sampai ini 30 bulan Ramadan samian. Bagi kita bang antak suya basta lai simya. Na bang manusain ke sambayangan ne atau ke pag-ibadat lesi sengem sempu bagi imian na asal ka dapat pun Lailatul Qadarin ini tekesua ini zaman atau waktu pemeturun Quran wallahu subhanahu wa ta'ala amban lawil mahfuz dan Baitul Izzah ini si saat musamian. Na yan bang manusain magkapagsibadat na si oras biyan magkapagtahadjud bisan 20 oras atau ini saben nilang na ibadat samian hape amban magkipag-ibadat waktu endo amban ini 80 tahun 4 bulan samian manusia dapat napipiti ko bang manusiain kapa Ramadan magkipag-umul 20 tahun kapa Ramadan magkipagtahadjud di lus peyen kapa Ramadan tedo ne ketanggihan na Lailatul Qadarin
Ubus 80 tahun kemarin kipagtahadyo dia sa amian atau tayo na tulog din pihadjain kahapan. Sedih ne binte sedih amban ne sedih amban sambayagi sedih amban po sila sumay ibarat dihadja ini pasal bang tasag sango ini pasal tulog din. Sedih pe sedih na amban ne me partule. Ubus mian binisar pas larabatan. Binalik bilik bisi dengke pagi ini sab yan si kuituinin. Si kuituinin ini yani amban penagnaan Zulhaj sampai Yom Arafah. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetilawi wa sahabatnya mian ini pin Rasulullah sahabat ne pin hina sahabat ne basa amal atau hina mian jukau ne pin magpercaya tujuh Allah subhanahu wa ta'ala siyo sahabatin ini sahabat ne Rasulullah amal pin ne tujuh Allah subhanahu wa ta'ala Terus al-imanu billah. Sudah maghata mag-iman tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah sekali maghagat ini maghagat sa Allah ta'ala, maghagat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubus pasuno pinne mian pinne al-hajj al-mabrur. Ini maghaji itu sebulan ini. Sedine dan bisa pitte begini dan buat pelai berjihad. Saya maghaji. Dan buat aman sa hab nehinan. Allah subhanahu wa ta'ala maghaji tujuh baitullah. Us am tagajin ene pente sa waktu ini. Nobus mian pega kita makapaghaji. Pega kita makapaghaji mian dali bisrati bagajiin pega kita makapaghaji. Supaya si manusia ga maghaji. Si manusia ga maghaji. Supaya mag-amal ibadat tusi ene elawinin. Kami ampan pedagnaan elaw ene Zulhaj mian sampai Yom Arafah. Ini sama hinang amal hab, lune ke muase, lune ke magsabang, lune ke magjigil. Ini sama amal hab sama, demen aja muase demen ke sama. Ini semua amal hab. Amban ini panagdaan Zulhaj sampai Yom Arafat lain. Bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hape amban ini manusia nagjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nagjihadin ada tebisratin. Manusia magjiharin gana atinan pangmati si pagjiharan pinakel mo Allah subhanahu wa ta'ala dari bisa aja manusia yang pangmati si pagjiharan si manusia putuk-putuk baranen sumewa abang situ hangga betul bisa ka mati elo pinakel ini hawahab harga manusia yang pangmati begjid sa Allah subhanahu wa ta'ala iyan sabab na hinang sabab na kamati yan ay magjihad sumewa Bang taabot yan ene asara Zulhaj ini amban pelaknaan Zulhaj sampai bawat si Yom Arafah bang niya manusia mag-amal nan si bulan ini kami amban pelaknaan ene mian sampai Yom Arafah hape tujuh Tuhan ini amalin amban magjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ya hadis nabi hawa ene harga ini elewini ini sempuk bagi materi. Ini depan hinangin. Pesa bente mula-mula bagaji. Bagaji. HP amban magjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang niya manusia magaji ng sini. Si kedua nahar. Ini magkurban. HP amban darasat magjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang niya manusia magkurban. Ubus muase. Sila muase. Pagi amal ina pekemon bayuan amal ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tusi elaw sampu bagi bagi sampai Yom Arafah so dana pinta dana Yom Arafah ini bisa sedih apa ni so pinta amban dan bahangi bata sampai walumay batali HP darasat nen atau harga apa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala amban manusia magjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala melingkan manusia yang magjihad yai mahab darajat din tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang mati. Ini magsir bang mati. Kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika min shay. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hape manusia memuasahin nan siinin. Manusia maghaji nan siinin. Suwaktu ini manusia magkurban nan siinin. Manusia magzikirin nan siinin. Manusia magsambahagan nan siinin. Amban magjihad tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sini manusia magjihad juga siga sahid. Sumewa malingkan bang sahid gak bidisara. Gak bidisara hap pinaghap ng bankemon.
ini bang Said bang ne pinne peluas magjihad tujuh Allah Subhanahu wa taala pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus peluas sa pagjaran boone baranen duk arta nen boone samian ubus ga nen mole balik aman te igjaran nen mati baranen mati itin lepas ni kemon baran duk arta nen subay karena ini karena Allah Subhanahu wa taala ni ga isabhab ang badidin Suberu abang manusia itu magjihad, manusia magjihad buka mati asal haji derajat dan tujuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa berhinang? Suberu abang enggak ada yang mati, gaya sahid dan tidak tahu awak susbah dan sabian. Si manusia beramal dan sinhab ke derajat dan hab amal dan tujuh Allah Subhanahu wa taala, amal manusia magjihad mangga mati. Iya. Ubus ampan dan bahagi bata pe sampai belum bahagi pilih sabian. Ubus PPT pebut kasi sampai ke petali ini si Yom Arafah Yom Arafahin dani pekate suedui haji bin Sara keisa bisara bin Sara si pasal amak haji si bagajin insyaallah bang pwede sa bagajin terima kebon seme na bagajin si kedua kita magagajin mangga si manusia maghaji maukup sarapan ini tedo den dan ada pekate bisara siya bisara ini tedo den manusia bangukup sa rapat maghaji bangukup si pekerjaan ukup sa rapat ada saat atau delew le samian atau bisan ke umabot delew tekilan basta umabot umukup sa rapat begitu umabot delew barapat samian ini tedo dan bantuan bisan pesaing ke kadusene hejriki inampun Allah Subhanahu wa taala gani gana bisan pita ini samian bisan sa ingke kerupangan manusia bisan sa ingke kerupangan manusia bang umabot bisa rapat maghaji bisan pesa ke kuapan le bisa dasat le umag-uku pesa le rapat le kemon dusenen inampun Allah Subhanahu wa taala kemon dusenen inampun Allah Subhanahu wa taala ayo bisrai ubus kita memang enggak magaji kita memang enggak magaji ini tedotan bi kaki timbang haji sudah apa yang marapain pulang pe telung bangi pulang pe empat bangi mean sambani pe ku itu insyaallah Subhanahu wa taala sisi sini sisi sini ini umahut si bulan Ramadan le malik ke puasa upama mian asi bulan Ramadan si ini be si Yom Arafat le ke puasa upama asasnya mau ke puasa, tapi bisa itu asal puasa teh denunen. Semua gua bangke dek puasa asal bang dapat asal puasa deh bagi delo asal puasa teh. Bagi matul hadis le di sini mereka puasa. Lesi bulan Ramadan le asal bulan asi elo mian. Ini perlu pastuan ye. Pegak kita mereka pakaji. Gak kita mereka pakaji. Sebab dembua ya ne elo rupuasa le. 2 tahun manusia mangga bagaji le dusena inambaran duk dusena song senongian sa meke puasa de ello pehjena ya ne ello harapat le bisa ga maga bagaji pinunasan inanan wallahu Subhanahu wa taala si ustu iskalin problemahin ni atileu tileu dusehin dua perkala malike dua bisrahin dua perkara pinai karusen agak-agak ek kabiun dusehin ini dembua duse haje bisrahin duk dembua isab duseriki ini bisrahin pasal duse tusi ini pegge sapu se de lewle inampun pinne we Tuhan sisine manusia pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam muase lesi lo arabat le inampun aku se dua arabat le aku se lo arabat le yene pengampunan dua Tuhan duse manusia 2 tahun duse ene tahun lebihan me pos ambanian ubus duse duk sisinong nasamia walasil gape gape te hati gape keunian gape kehinangan dalam bihinangin andang ne pide dia wa Tuhan sika wala ini pide empene hetin gene ko magdusa pide sabi ne meke puasa keo ini si sabab ini inule si ini si el Ramadan mia
bisa ini tuh question itu soalnya. Dusehin inempunin lai. Duse haja atau duse dikit malik. Bisrahin tuh. Nasi binisrahin. Gak binisar wa Nabi Muhammad SAW pinne gak pinne pinail wa duse dikit inempunin haja. Atau gak pinne pinail wa duse haja inempunin haja. Walhasil depende si Allah Subhanahu wa taala. Depende si Allah Subhanahu wa taala. Mian mag-empun dosahin dan buah-buah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Magpaasa dalam neraka atau dalam surga dan buah-buah Allah Subhanahu wa taala. Sumegua na bangupama mian kepuasan tibiyane elo delo lay hadja samin elo rama elo ede bulan anu lay peku tibi sababan kau sababan amman pemuasa tibiyane delo lay bang penisab ilamud wa Tuhan ne bangupama pintaga lamud la itu se ene meriki lay so pegena sim ministran ga pait bisa supaya aja pin mian pengempunan duse sa bisrahim pengempunan haja pin ne duse atas 2 tahun duse ka yatinen 2 tahun ikan duse sa amihan dan buliruk dan tahun duk idmian dan tahun sirong sa amihan wala silai bangupama si mekepuasa in manusia nasi yana de laulai na kau sampai duse diki duk duse haja sa amihan yatinan inampun Allah Subhanahu wa taala kue dosa kepengempun si manusia yene meukup sarapatin sali itu dosa haji dok dosa riki bang manusiain umabut bis arapat inampun kemon dosenen Allah Subhanahu wa taala dosa haji dok dosa riki walhasil sikiti mangga mekepeg hajin bang umabut kita bisa arapa elu sikita mbe muasa kita bisa babat amban kepuasa tibede lelai inampun wa Tuhan si manusia ia ne museli atas 2 tahun ini dusen samia. Nere teto tembe nian bang si pelihalan tu si perkala ini bisa pergejinin nian tinarjih wa ulamain aduk sike duk ina anun peles ya Allah arapat lesa Allah arapat Allah Subhanahu wa taala. Ini tandaan asal kinabayaan tedua ini manusia episi arapatin. Etinen itu pegua atau paanu si langit pitu paman ne samian tekitaan ang gusabkan alepas Allah Subhanahu wa taala. So pinetutuwe ne si umat si makhluk ne mian manusiain duk si malaikat samian pamanong bipin ne ini pinne laime ipun kun lari sarapat ne kuitu pinne akante pinne kam kemon pinne meukup pali sarapatin pinne si oktumian nabi Allah Subhanahu wa taala paano si etina ligitunya ubus paman ne sama paman pinne si malaikat nen ini pinne salai sama ukup si karena aku pinne kemon pinne duseren pinne inampun ne pinne wa kusamia pinne Allah Subhanahu wa taala walhasil mian lesi ello bian arapatle atau atusi bulan sepubhangi bulan batainin mian Zulhaj dok sepubhangi hinapusa bulan Ramadan esengem lay tedo in lay pinakahaje ine pinakahaje lay si bulan Ramadan lay ine no lay atas bago magkepeng ibadat ine 80 dok 3 tahun tedo ng Allah Subhanahu wa taala. Sumegwa ga makakapinne pin Allah Subhanahu wa taala ine pinne magtahajjud ipun kun pinne paman open malaikat pinne ipun kun ipun kun ga ine pinne magtahajjud Lailatul Qadar lega Lailatul Qadar ga pin Tuhan paman pinne ine pinne ipun kun magtahajjud kuitu pinne seksaron bikuato akate pinne ka ipun kun ega sumegwa samantara si Allah arapat misara Allah Subhanahu wa taala samia ini harganya walhasil tinarjih wa me ulama ini petarjah samian yene sempu bahangi nian bulan Ramadan ini pusan den nian enemen kapan nen sumegua gay maka atu si kehajihan tu si bulan ini bulan haji ini bulan Ramadan walhasil nian ini pada Allah Subhanahu wa taala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ikhtar amban kemon ne pidene pinakahap ibadatan duk harga tu Allah Subhanahu wa taala yene tu si bulan sempu bahangi bulan Zulhaj sampai si imagajil sampai ini si elo rapat
Tiga samen bisa Allah subhanahu wa ta'ala samian bisa kasi bulan Ramadan yaru tedonen pinne khairum min alfi syahrin bangko make ibarat si segi Lailatul Qadar hape ambanene ini amban dingi butahun ko make dingi bulan kau make sembayang make ibarat tu Allah subhanahu wa ta'ala sunang gua ga makakapinde pamanum pitu samian ini pinne ipun kun pinne sam dumen ga bisraden ko bisraden si pekerjaan atau rapat pin Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil manusiain etinan bang niya magpaghaji tuju Allah subhanahu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi si arapat niyan na etinen sambat-sambat ni arabin nasib nene sukut nene niyan pag-iasab lumamod lai sumagwa bang titi magpaghajiin dimikini sa etinen sukut tibi kakiti lumamod sumi antag kiti palamod yene si guntehun lain hadis amihan si guntehun lain murah-murahan atau kau-kau sababan ang bandelaw lay lumamod kiti bisamihan lai etinen pin Allah subhanahu wa ta'ala niyan ini payamang pinipin ni ipun kun kemon ni sarapatin niyan empun kun ipin ni kemon ili sa rapat pinukup kemon dusel na jadi ki empun kun pinipin ito nasababan ang bandelaw tebi inampun Allah subhanahu wa ta'ala 2 tahun sama pemusian tebi awe labang pa ini sa kitibitin ilamod lesi bisara Allah subhanahu wa ta'ala inampun kitibi ko ene memang sa mga jemili sarapatin sa amin nubus mo sa panmian yerumian tibisraten bi kami fadila kami sa amin kahalan pasal may kurban mian na bang niya ka mo magkipe kurban ko ito le makasadi pe ete may kurban ini sa judge ni pinti ibadat ete lesi lahat neke atau atu neke demikian demikian mian bigaro ka bang maghijin na gari kiti makapaghaji sumegwa mian kurban kaam pag bang ako le na asal ka paggeges pag nagkapaggeges demikian siga ka hatinen meke mian igakiti meges kurban ini amal muase upama nania pe sabi din chance tebi muase kitibi mian sumi na romani pinte wajib ini wajib bisra lay na sumi pagin hawak hejhan nito Allah subhanahu wa ta'ala ubus amban me ini ni samian nagna yan mangpuas na pinti may lebayin sampai pag napagata yan ang kinahat tabi so amban may biyan sampai sumo sampai ilong arapat nabang pa yun sa kiti birtin may kitaghinang tinang tabi dengan ta ini pire binisara wa di Muhammad sallallahu alaihi wasallam do katinen mian Allah subhanahu wa ta'ala bang pa yun eddo we tabi ini janjili sama na panilang tabi amali barat tabi so may buwas sigara tinang tabi ini gana tinang tabi ini elet niyan mian na peku tabi lesi lo rapat ni bang pagkitibitin ni de tumuhut sumampay na bison sa delew le asal bang nakitibilu ilor sa upama asal sandante beraw asal muasi kitibi kasab 2 tahun le do inabastan bi pag kitibi kapakachi na po ang banbian murah-murahan pang pagkitibitin ng tinupik ng Allah subhanahu wa ta'ala med ini dengan tahinang tibisamian maghapin bang pagpinihinang Allah subhanahu wa ta'ala sa kitibi bang pagkitibi tatap nilibiran Allah subhanahu wa ta'ala ubus pinipusan din tiya lingog dunyahin balik tabi si Bisran yung katag na niyan dani ka mag problema ay kita yung problema sumi pikir tabi niyan silang tanbi ini tanda na asal tapit na ilaw kiamatin tapit na dunyahin ginantian taga dunyahin asal niyan inan dipinti kita hayatul intikhaliya kita inin daki tabi susi bisan kita mate kita lepas bisan andatin mate kita lepas bisa nakti mata kike masih nagtiso balik tika sa Allah taala daga kita magkasinang na Allah subhanahu wa ta'ala baka sakit hinang manjari na sumigo ga dapat in kemetein ke Allah kiamatin ke manjari magbor nyawa pi iti maglalin sa amin gana baka stiketi bisamian dum story Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabihan na siya sa pap na makhluk iulo pintuhanin innaka mayitun Muhammad kau pinamate Wai no may ito no kemon pen na may manusia bagas panumato kemon na manusia masih asa pinapate hanggang dati din may problema eka bayon kamate ni ane temono ni ane saki ni ane sang tuli-tuli ni ane sang niyan ni ko mate asa inkemete nga dapat kek kemon jadi pagsusihan sumewa pin Allah subhanahu wa ta'ala ipagsusihan tendi bang ne pos amban kamate bang kita sa celaw kiamat nagkasoba ni kemon kita min kiamat tingkod ko magsulisun sa amin ini Lian bin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashabul yamin ini
magkasuan. Washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud ingat tasabbu mangin tatparayat le suratul waqiah magkasuan ni balik yatin kita bini magsalam salam ni. Pagkas bisan pe yatin ang tsaing kita kan dalam bulak petepeta ni masih magkasuan kita balik sa bentuk dan di kami antak-antak sana. Magkasuan kita problema. Sumagwa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa lawiyan duwero. Dan buwasa. Inin maksud asa nang tibi luto maapit. Dan nakitibek kaluto sa tibang isin tabi na okay naman rahin eh. Teke jeep, nakitibit, teke luma, nakitibit, teke anda, nakitibit, teke arta, nakitibit, okay naman rahin eh. Sabay may jeepinin, may andainin, ata may artainin, may lumainin, may sinin, kita botibi. Ini tabotin bi ng buwa do. Ng buwa sa pekelum tibi ko ito dia ito tak barantibi. Pekelum tibi. Bangkinaan ng mate ito wasaki so tambarantibi. Ito ng buwa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala inin. Yawma la yanfa'u malun si Allah kiamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Arta tibinin, jeep tibinin, miyan sin tibinin, arta tibi bulak tibi kemon nes ine sa amin kain. Gini magmumpa. Gini motif. Us yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ti atunan pengitan tibutut. Pengitan ini. Magbenuin bangki detek kas Allah subhanahu wa ta'ala tibuot tibi tibi ga saki. Ga saki. Ga iremun atau aga magpalad atau aga itinin cancer atau aga ide sa amin na saki ka. Sumago magpapatin. So bang barang misan saing kan agunan ini. Sumago bangki tibi detek kas Allah subhanahu wa ta'ala bang elum bien de pengitan tin. Kuil ke gustan kelum pengitan tin itu Allah subhanahu wa ta'ala. Si box doktorin kitahan din. Ang bisa tayo kitahan na bang kuwege kalau penjara. Sulay na kita bisi pergi ko pinte me kalimat pinne question dikit do yatin ini me kalimat leman pitul bisa aku sabian mo mesi ilmu den lalim sabian. Sulay ko kuwege me kalum te pengitan. Atau kuwege panambati pergi asaki. Ini panambali den buar panambali. Illa man atallaha biqalbin salim. Herwiya. Kita ini magkasaki, magkasaki kita bi, sumigo akan batan bi na nakitiap doktor, nakitiap doktor. Okay ne, tiyan may alamunin, tiyan may sakin, tiyan may kemo na ba, akan rapat siya natin asal ini tanda nen asal baranin asal peles siya. Sumigo baranin lepas atau ini mensahin lepas ini dia keubus ni. Sumigo yene dunya ini, sebang erut terbisi lo kiamat. Botebi atallaha bi'atin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Manusia magkahapanin. Tabot sa ilaw kiamat, yene bang temuone pagitayanin. Temuone yene kahap de tujutuhanin. Kaya ang bantag na pinaniya Tuhan sampai temuone mati. Ga hati na magpinda-pinda, yene pagtuhanin, yene pagkahagadnin, yene pag-ibadatnin, yene miyan penhutne pengandakan Tuhan duk penganutne pentur ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So muna bang ko ito tanda na kinagpikilan. Pinain na ekan arata ko kung kumati sa inginin. Atau asamin ini kalau silahat ng kaya pag kinagkasuwadan. So magawa kemon kita bin esa pinikirten bi barang-barang tiwang sa ingit hapten bi kasi tinagkasanyang tinitabot sila kiamat. Ero pinagutan bi si kuito tunia oras piambengin niya asal etina ini oras pagtambalan tabi etina makikita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa hap ni oras yung tutunia pa chance tabi atat ti lobihan sa na murang-murang bang pa kita pagtambal atau kapag tambat kanang babang etina Maria kam idela etina Maria kapitan ng tambahan ng kapitan ng sinin pagiti kita wante wallahu alam bang sa inge bang tebut tabi kita balik energy balikin bang ini ke sumaguwa si kuito padpad niya oras tabi etina amban magsadaka, amban nagjikit, nagbasa Quran, nagpuwase, magsambahayan, nagkurban, ina sa amin to sa inin. Hinang tabi ni sikap, ikagay sa amin. Pagkakulong sa tatum, iniin tabi tabi, etin tabi tabi, hinang tabi, to si inin oras pinaghap na oras, arta atau pinake inharga ane, oras to Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang magtuwinin, murang-murahan mangbain kitibetinin tinawpikan Allah subhanahu wa ta'ala pagkinaksiin. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Vemos, tampar mo na rin yung Dixon binabay.